tunia isaidiu Thusim hi 1950 kuma South le North Korea galaya Turkish sepai khanin South Korea Numei chapangkhat ana hu do dan le ana ven bit dan Thusim ta khat ana seyu hite South Korea gama khoneu mun khat na hin Thusim akipanin ahi hichi khuwa chengmi ho chun nidang bangin kipa ta le lungmong ta in khosung achun a umuvin ahi le thakhanin khosung achun North Korea ten bom ahin hla khum tawin ahi chu in Seoul kiti Numei chapangkhat hi anun bom ho akona akihu do na ding bomin ase kha theilo na ding mun khat na hin aselin achanu ko machun lai hin ana umin chom kha zole ke ka hung ki ding a hi atin achanu chu hilai mun achun adal ha in ama apo ta na hi North Korea sepai hon khosung chu abulu win khomi te chu abangkhat athanovin abangkhat chu ahinga aman uvin a hi Seoul kiti Numei chapang kumsagi bem ata achun anu mel amu atop na pen a hi he phalo in kichale kapumin anu hungkile ding chu anga azing in a hi hichi Thusim adinga apoimo pen Suleyman kiti Turkish sepai pa chu anaseki noite Suleyman hi Turkish gammi Turkish sepai khat a hi Suleyman chu aloi khat to mun khatna chi dingin saikala ahung thlai hlonin a hi le lampi achun nuran kiti numei khat akitu pi hlon in a hi nuran kiti nunga anu chun Suleyman chu adai hle in Suleyman in jong nunga anu nuran chu adai hle in a hi nuran loinu chun nuran koma tua hi South le North Korea ki dolai ta a hi in Suleyman te ho jong hichi galmun achun South Korea a che mai theu a he atin a hi le nuran chun Suleyman galmana achi kha ding chu ada hla in achi sa num pun a hi officer khanin Suleyman chu ako in South Korea ten lekha a hin thonuwin panpina a hin thum uwe hi chun sepai ho hi South Korea a galdowa South Korea te ki thopi dinga cheding a hi win hichi sepai hol a chu nangjong na zawding a hi atitan a hi hichi zan chun Suleyman chu nuran koma achi in South Korea a cheding a hi dan a sei pe tan a hi le nuran chun Suleyman in wangsi na a hin tu kha ding a kicha ji chun sepai dang ho chi jong le nang chi khel khel ngai ham atin lunghang thim khun a sei in a hi le Suleyman chun South Korea ten e ho gama ko na panpina a hin thumo a hi in e ho gam in South Korea te panpina dinga igam in angai cha la ke jong khat ka hi atin akithal thon tan a hi chu in Suleyman in lekha khatna South Korea a cheding a hi dan ho azi in a in kote anu apa athonin chule nuran jong lekha khat athonin alung se dan ho azi in kang ta a hungkile ki ding a hi dan jong a sei in a hi Suleyman hi milung len ta milung se them ta milung thing ta gol hlang a hi in nikhat hi a kem sungowa si mi ahunglu nin a hi le aloi ho chun a tha go nu le Suleyman chun a khamin tha mala a si mi ho ne ding chini ho a koi pe in a hi le a sap ho chun si mi jeng bon that ngam lova gal ko na a che ding chu galte iti a tha ding ham ati ovin a hi South Korea gam a hlung tawin a hi le a sap ho kha chun North Korea te hin South Korea gam hi ato pha go te a hi in je chun e hon jong South Korea te hi itin video a hi atin group chom chom a semin border lang a zon tawin a hi Suleyman loipa ali chun lampi a thil so ho chu a ven a hi le thilong dim se nin ana in le lo bomin a se sir ho chule mi ana hing ho jing jong chu kichat mel puta in ana umovin a hi
chom khat a che zo uvin mun khat na hin aki kham uvin a hi le Suleyman chun aloi ho koma America ten gal ki chai wa ading a hitai ati uvin e ho zong in langa ki kilewa atante atin aloi ho koma chun a ho limlimin a hi le thakhanin North Korea ten lena a bom a hin khi khum uvin hilai mun achun tamta athi tawin bom chun aloi ho to ki ho to na ding communication line ho zong a sep sigam tan aloi ho to a ki ho to thei ta povin panpi na zong athum thei ta povin a hi langkhana Turkey gama news sem thu fake news khat ana so do ovin gal a ki chai tai anati ovin a hi nuran injong hit news chu anajatan a hi le akipa hlein a hi wangin Suleyman I tabang a hi a het nai lo ki ho to nai lo a hi thlonje chun alung a ki cha jingin a hi Suleyman le aloi mi ni hi gari khat a senior ho akona order lading in town sunglang a zone ovin a hi le lampi a agalmi ten anating ovin chapha nin ama honjong ki hin so na ding in gamla achun kenga achi tawin a hi gamla mun khatna hi thilong tamta atu khatawin a hi chapha nin ama honjong anai phei ovin a hi le chapangka gin khat azatan Suleyman injong chapangka nalang chu all ola anai phei in a hi le numei chapangkhat hi anu thilong koma anatowa kapchu amutan amanjong akhuna hi aga asanin a hi le chapangnu chun khohelovin Suleyman chu ahin koi pai in a hi chapangnu chu koi madang hilowa abula isayu sial kiti numei chapangnu chu a hi chu in Suleyman in chapangnu chu akipom in aloi ho to kemlanga ahung tawin a hi le kema aloi ho chun chapangnu chu North ho ham ailowa le South Korea ho ham ati ovin a hi le Suleyman in chapang chu North South ti agel loading a hi lungsit le khuto ding vet colding a hi atin amin ding in Ayla asa in a hi alangkhana general pachun officer ho ako khomin North Korea te hi China te to pangkhom a hi ovin South te hi America te le Turkish te to pangkhom a hi dan ho ana seipi in a hi Ayla kiti numei chapang nu chun Suleyman chu minute khat jing jong hla so lo in akoma a jing in a hi nikhat hi Suleyman le aloi ho mun khatna cheding in gari tam thim a hin akizo novin a hi le Suleyman tona gari hi ahung setan chupha nin aloi them khat to ama chu adal hawin adang se chu anache masatawin a hi chom khat zo in China sepai hon Suleyman le aloi ho chu akap ovin a hin nai khum tawin a hi le a I ti a mi that khalopa Suleyman chun Ayla le ama ho ki hin so na ding in agal te chu thate ahung ngai tan a hi le amanjong China sepai hung thlai ho chu bom a se khum in hiti chun chema kisa tu to ki kap to chu thlajing tawin a hi le ana chema sa aloi ho chun bomgin thalgin ho aza pha novin ahung nung del ki novin China sepai ho chu athat gam tawin a hi le Suleyman chu amitha masat pen a hi to alung akichat walbe se je chun khohelowa athutan a hi Turkish gam a news anaki so ki nin gal akitha pat ki tai anaki tin a hi le nuran chu analungkim hle ki tan a hi azing jing ka in Suleyman chu hospital sunga alupna akon ahung khang in a hi le alupna pang a Ayla chun akhut anatu in ana imu in a hi aloi ho chun zan khuwa a nakoma jing a hi ati ovin a hi le Suleyman chu akipa hle in Ayla chu alungsi hle jing in a hi langkhana South Korea Army Chief Pan Turkish sepai khan in ama gammi South Korea numei chapangkhat avet kol a hi dan ana hetan hize chun officer ho ako khomin e ho pan pi ding a gen theile ha sathu a hi ovin
hichi na chunga chu a boy pi diu a boy na diu simpi angai pui hichi Numei nu chu e hovet colding mong a hi atin puido dingin thu apitan a hi senior officer khanin Suleyman chu a ko in Ayla chu South Korea hokoma tha do dingin a sein a hi le Suleyman chu anom tapun Ayla chu a koma jing dingin officer koma chu atawin a hi le officer pa chun ni phabep zo le bravery medal hop do na kin ding a hi in hichina chu nangjong na zaw ding a hi in Ayla wang na hin puilo ding a hi atitan a hi medal hop do na ding ni khojong ahung hitan Suleyman le aloi ho chu medal sang dingin aki goluvin a hi le sepai tamta masanga Ayla chu khohelo ta ahung thlaya Suleyman an ki pomsa chu sepai dang hon amu phanvin alung se theithle zingovin a hi hichini chun Ayla chu a in sungmi a in ko ti ding mi akimu taka a Suleyman koma dingin a phongdo anga lovin a hi hichi Ayla le Suleyman thu chu news chom ho azong ahung ki so do in a hi le nuran in jong amun Suleyman damle bitna a hi a he chun a ki pa hle in langkhana a gel le a ki cha hle in a hi azi chu hichi chapangnu ven bit na dinga Suleyman in a hin na chan ge jong chan ngama pangding a hi dan a het a hi hiti chun phat le ni a che jing in Ayla chu Suleyman koma a phat si in a jing in Suleyman chu angai hle jing in a hi sepai dang hon jong Ayla chu aloi bang in akidai pi ovin sepai galmuna alung gim na ho haimil levin alung mon pi hle jing ovin a hi Ayla chun Suleyman chu apin na apa bangbanga agelin angai hle jing in a hi nikhat hi Aylan amale Suleyman lim tabang kizi chu avet sa in a hi le Suleyman in Aylan alung sit dan a het do thei je chun Ayla chu akoi in alung sit hle jing in a hi phat chapangkhat zawin agam achun festival lin ta khat hung umin a hi le Suleyman le aloi pan jong Ayla chu apui hlonin atha nopna ding a bol pi hlonin adoi thil ho a cho pi hlonin lim ho jong a hin ki kam uvin a hi in ahung hlun uvin Suleyman le aloi pa ali chun Ayla lupna chunga lungmung ta a imu chu a ve hlonin phat chapangkhat zo le igamuwa ikile te diu hin hichi phat le Ayla hi achanga iti hin khu amana iti kidal hata dem ti chu alung gimpi hle jing hlonin a hi nini ni thum zo a hin Suleyman loi ho khat ahung in kigam thlalo a kho khat a khun Ayla in sungmi ka hi ti in ko khat a ve atin a hi le Suleyman in midang koma ana sei hi in ken ga ki mu pi na nge atin zana ki mu pi ding in a chetan a hi ahlun pha nin kot aga ki win a hi le agalte mi phabep ahung thlai do ovin Suleyman chu amanta win a hi le aloi pan jong thil dan chu anazatan hi chun aman jong bai khat atolin aloi pa Suleyman chu aga hu do in a hi nikhat hi Marlin kiti la sathem ta khat concert ahung ki tan a hi le Suleyman loi pa ali chu hichi Marlin anangai sang mi khat a hi je chun achi num hle in a hi wangin ama duty po ni a hi je chun a duty po ki hle pi ding mi a hol len a hi le Suleyman chun ali koma duty chu anaki po in keile Ayla ga che hloning katin autograph in la pe hlonange atin Ayla le Suleyman chu concert na a che hlon tan a hi Suleyman chu Ayla to akitho hlonin aloi pa ali ading autograph ala hlonin inlang ahung ki le hlon tan a hi le aloi pa chu a duty pu na muna agalten anakap li tawin a hi Suleyman le aloi pa ali hi anyawa ko na hungki wap to pe loi phata a hi hlan je chun Suleyman in aloi pa thi chu apuna hle jing in a hi athan chunga atovin ha ka in akamin a hi le
Ayla in zong Suleyman akazi chun akoi in amazong akaptan ahi. Turkish sepai hohin South Korea te kumkhat lang gal ahin do pi nung ovin gal ahung nim deutan gal kichai lang ahung hi phanin gal dawa Turkish sepai ho chu agam langova kile dingin a tawin ahi. Sepai ho chu Ayla akoi ovin khatna akitha ovin hiti chun agam langova achi tawin ahi le. Suleyman chun Ayla achanga dal hading anoplo alung se je chun inlanga chelovin a den tan ahi. Pha chom khat zawin Turkish sepai tim tha khat ahung ki novin ahi. Suleyman inlanga akile lo je chun a inlanga anu apa chule nuran chu alung hang hle jing ovin ahi wangin imala alo theidi povin ahi. Nikhat hi Suleyman in radio a la deithlen angai jin ahi le. Nuran in Suleyman ngai dinga la khat ahin deithlenin ahi le. Suleyman in mithlong puma hichila chu angai jin ahi. Langkhat na Suleyman in anyawa patna anakivopi nimit kiti nunga nunjong hichila chu anangai jin alung no mo hle jengin ahi. Aji chu nimit hin asei do lowangin agu a Suleyman hi analung si hle jeng ahi. Suleyman in langai pumin Ayla chu akoi in kagam langa kachi phat le kapui te te ding nahi atin ani hona akikoi tu hlonin ahi. Chuzau in Suleyman chu senior officer khat koma achi in Ayla chu Turkey gam a pui theina ding permission aga thumin ahi le. Officer pa chun aphal pe tapon army ana sunga army order bo na zuiding ahi ati pe tan ahi. Officer pa chun Suleyman chu Korean teacher Numei khat to ki musa in ahi le. Korean teacher nu chun Ayla banga nu le panelo tamta a umin school zong a umin hichimuna chu Ayla zong hintha in atin Suleyman koma chu asei tan ahi. Suleyman in zong Ayla hinzoling katin anop phat le keima ta in hichi orphanage home chu hintha nangi atitan ahi. Ni phabeb zo in Suleyman in Ayla chu hichi nu le panelo te namun achun apuizin ahi le school len kha jong ana in ahi. Suleyman in jong Ayla koma nang tua hin hung khang len deutan lekha na simpoimo ahi atin in sung achun chapang dang hoto ato khomsa in ahi. Ayla le aloi honjong la enthem asa ovin Suleyman in hichu window akun ave in mithlong pomin apolanga ahung pot ta nahi. Chu in Ayla in jong ahung del kit in akap in Suleyman chu akoi in kachang ani dal ha hi in atin ahile. Suleyman jong kitim zolo in kapum in ipi hi jong le bol thei chan ka bol a ka in langa ka puite ding nahi atin ahung nung pui ki tan ahi. In ahung thungthlan tan Suleyman in box lin thim khat asem in hiche box sung achun Ayla chu akisel sa tan ahi. Ayla kisel nam box chu ahin ki dopmin agam langwa che dingin ahung pot da in ahile. Officer khanin box chu avetle agin mothim phanin aman jong check a bolin ahong do in ahile. Asung achun Ayla ana tan ahi. Suleyman chu head office a ako uvin Ayla chu hichi South Korea gamma dal hading in asay uvin ahile. Suleyman chu anum tapun ahi. Officer panjong tua hi Ayla chu hichi gamma kona hi na puido thei loading ahi in dal han lang kumthum kumli zo le naganung pui ki the ahi atin Suleyman chu a thlemin ahile. Suleyman injong officer pa thu sei chu di asa phanin Ayla dal hading lungel ahin nei ta nahi. Suleyman le Ayla ki khen na ding ni khojong ahung thlung tan Suleyman chu Ayla koma ache in pa khanin chate ading a bol ngamlel ima anei pui hije chun tua hi che jongleng nang pui a ka hung nung hung ki tho tho ding ahi atin kilhalil ta le mithlong pumin Suleyman in Ayla chu adal hatan ahi.
Ayla injong apa Suleyman che chu ahlum change ave in haka in akamin ahi Suleyman jong Turkish gam agalung tan ahile alung set nuran nunga nu chu midang to ki chengding in engage ahi dan thu ajapai tan ahi aman jong nuran chu agakimupi in ipije a midang to kichen agot ham adong in ahile nuran chun katu sei nana mangpon numei chapang nu ji a keinei dal ha kei koma hungki lelo ana ahin hije chun keinang to khom theiponge atin Suleyman chu adal hatan ahi chu en Suleyman jong hichlai muna chu umnom talo in anu apa kom a in langu azon tan ahi hiti chun phat ache jing in Suleyman jong anyo apat na anaki vopi nimit kitinu to chun akicheng hlon tan ahi akichen na hlon ni kho akum aso ta awang in Suleyman chun ahin dal ha Ayla bo chu alunga agel jing in amunom hle jing in ahi nimit injong azipa Suleyman umchan chu avet zo lo phanin Ayla holpi ding lungel ahin nei tan ahi hol theina chana a hol hlonin Korea embassy changei jong agalung hlon tan ahi Korea embassy te chun amin ki khelding ahitan holdo ha hle tan te ithem khatna thu ka ja kha owa hile na hin he sa nawinge ati pe tawin ahi Suleyman injong amin aki khel banga ke jong ei haita demtin agelin alung no mo pi hle in ahi heti chun phaleni achi jing in kumsom li le sagi lang anahitan Suleyman le nimit jong ate hle hlon tan ahi nikhat hi agam sung uwa ling hat ta hung tan ahi le in sunga mi pi ho chu apolanga hung thlai do ovin Suleyman chu in sunga anung thlai lut ki nin Ayla thil akoi ho alim ki kap ho chu agala do in ahi kum izat achi ta awang in Suleyman in Ayla chu a haimil theipon a hol jing in ahi 2002 World Cup ahung hlungtan Japan le South Korea ahung ki chemin ahi le football ve ho mi pi hola a chu Ayla ka mu kha le atin Suleyman chun TV maya atowin Ayla chu a hall in ahi langkhat na Suleyman chanu ta ta nu chu apa chan chu aven analung no mo the ji in ahi nikhat hi reporter khanin phone ahin bol in Suleyman Thusim chu flima sim do ding anop dan ahin sei in Ayla hol pi ding anop dan jong ahin sei in ahi le Suleyman le nimit chu akipa hle jing hlonin ahi Suleyman le nimit jong reporter nu koma achi hlon in Suleyman chun athusim umdan chu hoita a reporter nu koma chu asei pe tan ahi chuzo in reporter nu jong Ayla holding in akipando in South Korea lang azon tan ahi hapta khat ho zo ahin reporter nu chu Ayla loi ho khat to aki ho na video chu Suleyman in ave in akipa hle in ahi hichi Ayla loi nu chun Ayla chun hun ong anei si le mun thip khatna atowin enthem la asaji e atin ahi reporter nu le Ayla loi nu ki hona chu Suleyman in mithlilong puma ave in angai jin ahi nikhat hi mi khatnin reporter nu chu phone ahin bolin Ayla kahi kiti numei khat a ume ahin tin ahi le reporter nu chun Suleyman koma seinai lovin hichinu chu agakimu pi tan ahi Suleyman le Ayla anakilim la ho chu reporter nu chun avet sa in ahi le numei nu chun lim amumu in akoizin acho min hiti chun akapza jing tan ahi Suleyman in ate changia jong a hai theilo ana hol jing Ayla kiti numei chapang nu chu anahitan ahi chu in numei nu chun kapa to neki muto sa in kapa ka munome atin reporter nu koma chu kapumin ataw tan ahi reporter nun jong Suleyman le nimit chu South Korea a akok tan ahi Suleyman le nimit jong
South Korea ahung hlung hlantan Suleyman in agam ho chu aven ahil kisang asahle tan ahi Kachanu Island hichila ahi achang se a hinhu iti aman hinam atin agelin Ayla muka chu anga lil in ahi Chu in Suleyman le nimit le reporter nu chun park mun khat ahin Ayla chu anga tawin ahi Chom khat jowin Ayla chu ahung tan ahile Suleyman chun akhat vei vetnin achanu Ayla ahi chu aheto pai zengin ahi ading do in apa chalhona akikoi tu hlonin kipa na mi thlin achup hlontan ahi ki thla so nom hlon lovin hiti chun ki hom tho ta in ki ngai lu ta in apa chalhona akap hlonin akikoi tu den hlontan ahi Thusim chanchun akichai tai